Tony kindero chawero daidato na iya moera to kirete rito kindero chetoro boruari. Akarimiro kubwele maandamano bakiregana na Kawira Mwangaza ukarobichine bakiwa na giuta tena wadho. Akarimiro kuita maoni yoye gie control of budget kuwa karukeria kigina Kemiro. Kwetueta nambere na mugomo bakiwa batechoka irasi na mwankadirikari ingi mendikiriyo. Matindula weka ikero kurukira mutandao ywa X kende kwa riri ya mantu mwanye yegemiro akariba kirita ugebo. Mwanatoa madhithi ya waruberu ni Purity Richard na ngeto Phineas. Imana, tato cheweru dhaitatu ikambiria dhaichu chiongo tudhatu katana mwankamudia na kedero kiula wa yumedazo kuina kalono. Omwe bakariba mutindo anna nkoboi bachumirete kiri maandamano bakienda Kawira Mwangaza amarko bichine ibarumbete kinyakoti kwa dhikira ugebwa senate bakioria ni Kawira kwebile gitene na giteyo kurukiba kuri Rais Ruto kubawatia kwebilia bichine kubana kara Mwangaza bakiwa akarmerete kuo butugi karena ronoro. Nyuma ya ntuko ya Jumatatu akariba nkobogo chumiria na maandamano kinya ntuko ya narwa ne betherete bage chumiria na njira enene maandamano jada kariba shumeretie komeneria Kawira Mwangaza na kumuria guseberi obisine bakiuga na remiko baritrangoge na taurea mbunge ya seneti ya ugero magare obisine bariugo ni wabatiko dhidhia ae mutumanto edhingi akanyajo kiobisi edhira keritira kana kamerongoge Saniti ya kwa wameweza Ruara Meru County endelea na maendeleo ya kuigwa. Watawaikia Meru ke na roria kwa kotini. Watu wa Meru tukwenda atiri. Wako kana utere, amiro tu ametuendelea na biashara sieto. Na maendeleo na mama you are very competent. Mama ngeta na data vi. Mama we love to go. Right time moto abere obingata wa bostene. Wa bere Meru ya bona ndogira baba na kipabe. Nda Meru yomba kweta na mbere. Kawira nete kebye kunoka. Ituga bake na kwa jiwa kama tesa kaunti. Ako tanto watu. Ako kana manto zau. Ne karibara bageretie kwangaratania shughuli choge ndinkobo kinyaba kigeria kugwatia mwankinjerene na kinya komora kabanda kanjo karakare njirene enene na bedra bagika mtia mwanki inde matagere joje draja tachera matunda jamanene ni untu bodisi ne bakinyera kagita kareo bodisi baraba badhuranireo mtu ageta njira yawe na boba ke makia Kawira Mwangaza bake mure ukeja kwethira tiumo obisine ntuko ya njuma bagai kinyamutindo ekere maandamano jamanene jako mwenga to obisine ubakuga na remerete ku adra umo obisine mbere Friday atoka amumare toka obisine siaja anjenzi kama hautakuwa umetoka kwa ofisi kama vile ulikuwa umeambiwa utoke na uondokee wana Meru County. Tunataka kukuambia sasa senati imekushinda ukashindikana na hata ngoli chake ya Meru. Sisi jalizi ujue utakushinda. Kushinda. Tutaandamana mpaka Kawira ondokea Meru songe na mbele. Mutindo jokangangi maandamano jethira jake gwata mwanki aranjere tige ingina maiga na borisi bagetumira tiangazi kwathura na baraba kwandamene bakeria ne akaribara baugite mwankira na rwaije ne banogini wathani Kawira Mwangaza na bakiuga batenoga kuandamana mwanka umagare obisi. Sisi tumechoka na uongozi mbaya. Tunasema former governor wa Meru County au kwa ofisi sahi na tujui anafanya nini. Sisi tunasema tutaendelea kuandamana mpaka koti
another direction ya kusoya in Mutuma to Ethiopia kama gavana wa 4 wa Meru County. Seneti ni ugurete gavana. Ito kuligana ni ate aya imande tikaeneza kuendeleza kama Meru County na Meru County tu akaji to amuregere. Kwa unaende kyoto tingatetia na tutereka kawere endelea ukinyango bisi. Na ndero mbara ukiri mutongero wa mugongo ni gutetheria Meru kurita kawira Mwangaza obisine kenda Meru ikagita thiri. Tunataka kuambia rais wetu atuondolee Kawira Mwangaza kwa ofisi. Tuweka thiri boko mana. Kawira anakuwa na thiri tukamuita na njara. Batu turira rais wetu na koti yetu. Ibadhi de mantompwe bacho a solution. Meru County, non to Meru County, ete yoro. One, batu teke into bruto tayo patio. Tempi kanambi, tesibitare, tendawa, te barabara. Ani batu to karijana batika nerua. Keri potrate to shawero. Reakwari eto ni mutugen kare. Limbo chakumeneria Kawira Mwangaza kwithira rubichine gyuta tena ogambi bosendet ni chitinde kwino ne akari thero nyambene akari ba mawa lare na kinyakinja bakioneka kuthurwa ni Kawira kwithira geta na mbere kuritangwe cha ungabana bone ndiba ugete kidira atebra ntukanje maba kedha bakubite kemandamano yangi amanene obichine cha county Marion Karuge na utone brakwethia Nikiru Twararia Nkurumanyo na minire ya mithemba ndwimbo cia kariba maua cia usikura gavana Kawira Mwangaza maandamano ne ya thiri yare atindite tauni yeje akari bakiwa Kawira Mwangaza akauma obisine enda kanaria. Tunataka kuambia hiyo court mahali Kawira ameenda, kama seneti iliamua kuangua na Kawira na aende nyumbani, wacha hata hiyo court igodhe tena. Kawira aende wapi? Kawira aende wapi? Kawira sasa tuna finish kumalo aende nyumbani. Kawira na ndekeri menemene tekeri. Na tena nati ya Meru na tena na nale kusumbura bange na nale kusumbura koti. Na atibatitira kuandamana mwanka munini wawe Mutuma ntwethingia ajukiotongeria ya gavana Kawira Mwangaza na heshima wamebeto Meru utaheshimu wanaume wetu by force by fire. Jenzi nabo bari weta na mbere kuremera obisine na ingatirwe bakamurita ku Kenya. Nao musokia Kawira to murutako wake nyumba kinya otengi ngwagelo wakiongo okia kwendia kwathia omora baizu atoga matasiondo atisweku hende mangoko kila kitu amesema ni yake, ofisi ni yake, ofisi ya MCA ni yake, ndio maana tunasema hapa Meru tutaki Kawira. Ntere Sialare rwimbo no rumwe Kawira Mwangaza umeobisine na remini ngwe na ati akari barua ni banoi bate kwenda wonka renge eria rena nana kababa watu ni kwa siako nduwa mama must go na nduwa ndene to mikia kwana kyo mwenga na buru tote kwenderia ria kiriori tote kwa matiti yori Devo President Ruto atethia Kawira Mwangaza watu antu ba Meru bara twamuringire kurare ni twamurere raisi atirarera matha gome atiri ugeagurania buronyo gwe imwarote lakini tumurea no ntombi utevu twetheria no bwo tutete twegana ka Meru ndaka Kawira anya kure mwene Meru ng'ombe ikuthira batu tuteko mama mesie na nwenga baneto Mbeyete maandamano ya konjeni jenzi no ndo mama na remera obisine na ngine seneti. Kwa hivyo nkoromba koti yetu ya Kenya, nkoromba koti yetu ya Kenya eto ingera Kawira kenda Meru na amani no ndo batwe
thai twena muthuro mne muno twenda kuandamana mwanka tugwira kebelo obisine kwa hivyo itokuromba na giteyo kinene koti batolelie ura turolelio ni seneti etwengira kawira yona ina makosa omba koti tariki 17 yata kuita ndero mantulinya maoro na manko bora marungu atedi kawira mastingo koti yaka nau peo ayo ni karare ngatili to time pisora ondrie mbere to muthetera tokewa mama tosa time pisora ondrie yere ora to wetere ora mutie bagure mama ari anabuo thai to impeachment ya Kawira Mwangaza thai ni orangina na koti murungu atazi koti ya toa Kenya Kenya yonze na koti ya toa Meru gavana Kawira Mwangaza akorolwa aetu gavana renge murungu baba ito marakoti na rangi romba letongoretu ni justice Martha Koome ni tutena imani noe kianja etigania no bukwatinda akari na muthuro na mathigiuru barua bati kwenda Kawira obisine kaka umaume nontotebwa batethete kumajukirie utongeria batue tuinyele tuigawira tukonja icio manie diarie tore murungu ende wege tionto temenya ni kinyo baromba murungu kari nonto bagura kinya muthagora temenya gethe murungu aguregera manto asina bayonga ya kubungete kuma kinya motiogu mwanga kinyo visine ore kato kuwa tu itwa bella mama hata kabisa nonto tebi to kona benefit kereo ya oni ende ndruanza mbucha thoko lakini kanje nchumbora baitia mero kora into anto ba matato ba koria mana ele ko ya kenze tinonto ba Kawira ya kwa muntu ngambe aka omwe ya mamboki na mandributi aka ya na gya koroko akare akwaya na korokonge ande Kawira nane otebua otobwetheria kianja ithe na kendo kuria tato kuria nonto bathirikare ko thai kuma mama okumire kana ngavana achalirwe batu twenjenzi twachire ngoini magani otorongo batu kento kera tokari onjenzi ithirikare bango to chenchirwe ngavana to ngavana raka mewetanira bangi kera to meya kona ngoi barabara itewita ndawa chibithero tewita manifestera bangitere nire kwabuthite bwene kwa hivyo sisi tumeamua kama Aluminia kama jenzi na wale walikuwa mbele yetu mama kwe Kawira konje thaka inini dije gethe wena twana no togethe wena twana re o te menya kurua bia kurena choburi era nene kana tangi uagore wenga no te thirio ria kunengera thaka ire agana are mkiripotera Weru TV kuma Nyambene Bita Marion Karugi wa Kenywa Kawira Mwangaza rubichine na njira ya girete kine kyuria kirane ndi kudaki kyarira kwa ukolokera mutandao ya X K-Spaces onto brabwedere ndi bugeda kuna mbere kwa kaita nende ni Martin Gechungi ndula na ro direte rogeta na mbere kinyaka itene kana no idire ndi tonya ukiri X no idire ukiona aro ne kinyorite maoni yako ragira kudaki kyara kunende ni okarobichine kwa Kawira Mwangaza kidira ari utine kena njira ya girete kana ne gyutate na irorera nende utenda kwithira ukuluka iruo na atonya unende kiri X ukomba kwithira ukirita maoni yaku nangeno kunete Senator Kadhuri Murungi nare kwanikira control of budget barua ya kurigeria mbecha cha Meru kurekerwa ikiwa Kawira Mwangaza neberwe ni Senate yangabano Meru nende barua ni choketu ikiwa control of budget akedra nende akirukira kya kigina kyunonto rekirira koti Kawira no ngabana county ya Meru nende akariba Meru ni badirite bakyumaira na kurita ugebo mwanya monyo kuniontubo ya buramudur murioki akwedra itutarakia nyuma ya mbunge ya Seneti kuonekana yeberetie Kawira Mwangaza kitine kia ungavana na lisine tuamirio Kadhuri Murungi na jukile tegari ringi na kuandikira Margaret Nyakango baruga urano kontrola bajeti akimwira ati atigila tarekeria mbele cia kaunti ya Meru mono chiregie witi na mbere akimwira ati Kawira Mwangaza uro kuonekana obisine cia ungavana na ibeberu Seneti na kuwa tibati kunengerwa mbecha ichi cia witi na mbere ndene ya kaunti ya Meru
nawe kiri baruga iria andikite Sintomiro Kathuri Murungi yakimuchokere kimachoki jawe augite ati akethwa akirekeria mbeca kuja ndene kaunti ya Meru nonto Kawira Mwangaza na imainya ikoti jaguita na mbere ari gavana na nyume ya baruga iji akari ndene kaunti ya Meru ibashumiritie bakeje na uge bwao akiwa bicieji Margaret Nyakango ruarua na gwite kwina mbeca kathumba ndene kaunti ya Meru itikomenya no igwita na nikitumia gwitikiria na mbeca iji ciambia kurekura ndene kaunti ya Meru na itukwenda kura control on budget atiri watu erere mwaka yo athira mbeca cia Meru milioni 750 ite kuonekana na kiuri kiu ikimwe kia birabirari Senate na ibyo bitumite Kawira impeached na ate ombo twandikira ringi watwira atiri ati Kawira na batere kwithwari ubichine na etumaira mbeca cietu na uo kathanania mbeca na tukimenya ati Kawira na impeachirwe na tengavana wa Meru. Iturona report ya the same control of budget ikiuga ura mbeca cia Meru citumirwo bo ikire kurea ire gwito broadened workforce kiri ofisi ya governor Kawira Mwangaza. Iturona ga report yawe ikiuga kwina mbeca nyingi na report ya Auditor General ikiuga kwina mbeca nyingi iria citikumba kwereswa citumirwo na njira iriko na ciithwa cieno kujibwa kung'ana bwa utari bwa mathabu na ndikarigara imbira change within no time tukuiu Kawira Mwangaza ichokio bichine irigare na kwina ga settlement ya impeachment ya were ga settlement ni Senate imbie change tie drastically kenda Office of the Control of Budget idhuro kiandika baruga area na nande control of budget kairi na mpwe tutiko mpwene yae nonto maendeleo kuringana na nonto imbije ora maendeleo ya karika Meru na kana ke county governments ati the hizi budgets charika kukurukwa alafu tuambia kuthithia procurement plans maendeleo ya kaambia poega zaidi kuambia around September nonto the maendeleo jamba kuthithia kutena procurement plans control of budget itokoroma mono tikaitho goko chetha the gender card kangwa wewa kwake mando ya control budget ndio arwire agendeleo to mambesa Meru County na guthugia nondo aendeleo to mambesa Meru County no kaigendelea wetabara utumirwa ni Kawira pura utagirite ora tutikwenda kwa hivyo na guthugia control budget na ndibakira control of budget waje kwithwa kwimbichika urendene kaunti ya Meru akethwa rio mokoroterwa kiara. The last question I need to ask the Office of the Control of Budget. Turiona mantu ja mengi ja kithithika tukona tukaigwa ni mbeca chigwe exchange njara kakumba kwithura into bia Meru kuribyo bikwenyanga obichieje kinyaye kethura kiro maganto kama Meru antu akamwitira ngugi. That's a paso we need to unpaso ja Meru. Control of budget tokuga na mugambo jo mwaja ati ikethirwa mbeca keja na ituje iche wamba nonto bwa karamu gaku kana maandiko jaku you will be held liable na batu nonto legitimacy governor ni anto ko watana abagetikira ko tongerwe mo governor aja Meru na narora wona na ntuko chonde monto kinya Friday na ntuko inge toka umira na anto bakaumira kuga ati batikwenda Kawira Mwangaza utembecha cha mwingi omba atumira na tukwenda kura the control of budget section 251 of the constitution neja na kanya gakumba kwinga control of budget obichine egitarira either in gross violation of the constitution negeto kura the control of budget ategere ntato cha Meru na litho renge ikwetho itokuona even the mwananchi every day atinda on the streets na mwananchi na express it himself or herself that batakwenda ngava nojo Meru iketoroma the control of budget ombe kuinga mbeca cha Meru ite atumiro boy inde support ambia igako letorinya gomi mwanga ko tidri process ya yoto mnyanga bana no ntumbia sia toro na Kawira na unyo no agenga no agenya angia ambia sta county nonto nyabaro ya Senator Kathuri Murungi was very clear na irare yake kurigeria wenyange bwa mbeca chikira wa maendeleo kuthithia indi ngombe na tumantu tutai kuthithia kenda chumba kumobiliza Meru kenda baendelea kuina urembo wa governor ni mama na otema endeleo antu bakona Meru Murioki Woro TV mutirijwa kanga right na nikumira kintu tukatha tukiona kanyaka kunoka ugeta kurenchokerete andatengi Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa.
Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. In Zari, nothing is certain. Nothing will ever be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri, eh? Zitaisha tu tuone utaringa na pesa gani. The secrets. Ukiambia mtu yeyote boss. Nini uniambia Lona? The deception. The family. Will Nina survive Lola? How is this possible? The ultimate face-off. Zari continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. Kanisa MCK imekumbona ni kubugwa togeni kiri kiumike gucokia nkatho Jumapili izi ntariki ya mweri jwa kenda kwambira thenya cherukiri kenda gukungwira miaka 100 kanisa yau. Mugeni wa gitio ni munini wa Rais His Excellency Rigathi Gachagua na ageni bangi. Mutumiri wa kiume kiu akethirwo ari Reverend Isaiah Deye urani presiding bishop wa kanisa ya Methodist ndene ya Kenya. Ni ntubonte tonkuruki araniria na Alfred Mutua urani chairman wa kanisa ukurukira 0719 482 226 Bwinthe ibogwati ugeni. Bueno, tubagudirete nambere kwatanira nao ni tuchokana ati ndi committee ya Senate ya gutaka thirikari cha matura neo devolution intergovernmental committee ni chamonete na nidi ba mangabana abarapo edirite bakirita ugabone ndibwo egero aria rwa senator Kaduri Murungirwa kugeta mugaruku ya mwikitine kiune ndina kubagira kinya kigina kiabo bungwa mandiketonde to Boniface Mongera no tutariria nkuruki na bwani ni ba magavana 11 ibaikinyithire mbere ya kamiti wa mainya na wagirithio ma county kenda kunenganira maoni jao igoro musondo jwa kwagirithia mobisi jani ni ba magavana jureti senator County Meru Bwana Kaduri Murungi kwewa kwa budget kiro bisine chia no nto mubethero bwishumire na wingi araba mobetariria baugeti bethero bathine kitobo bwega aro bisine chia kinyage ni bakethero bakija batona roje rwako bakundia 90% of our deputy governors do not have a designated budget. In 2013, there was Office of the Governor, designated budget for the governor, designated budget for the deputy governor. In 2017, that changed. A governor cannot get 800 million, and a deputy governor only waits for a statement of encouragement that you can go ye and preach the good news of the office. County, Marsabit County. And the position of my deputy governor is keep quiet. Don't talk. Don't say anything. Bakenderia ibashokire baithura akiri constitution chentegro Kenya ikaunti ithano aiki harani ba magavana bakwethira bakerianwa na ndosi bao kaunti Bungoma na kaunti ya Taveta Chirio. If any DG is able to do that chemistry, humbleness, and do you think it can serve? Yes, and when you have given us some experience and what you have been able to do. Yes. So do you think it is necessary to have any proposals as in legislation? It is very necessary, and that is why I started by saying it is not about who is working well and who is not working well. Because this is happening because I have a person who is different, who has a good heart. What will happen if another different governor comes in? Things will be different. We in Machakos we are working well.
Currently, governor is out of the country, and officially, I'm the one, through our directives, although it is constitutional, I am the one running the show for the next 2-3 weeks. Mugonge jo munaja musona jo Senator Kadhuri Muronge igotigira watho bokwethira bogekirwa bogotigira nibe magavana ibako nenkirwa ngoge harakira kema bamokothira bakendekithiria bethira benenkirwa ngoje sisi na bange bakawe batera kwethira benenkirwa kamiti mwinene kirethirikari cia county ya kwangerekano disaster management office. Also there was the question on may appoint. In fact, Taita Taveta said very well, we do not want to use the term may. It is to be at the discretion of the governor to appoint or not appoint. But ideally, if you ask most of the deputy governors, they do not want to be appointed as a CEC because you are supposed to be at a higher level to supervise. Idhana ku kinyethro endekithire magavana kwethira bakingwa gitene gukurukira njira impeachment retinde ne musona jo Senator Kadhuri Muronge babo maseneta bakonekana bakendekithiria kagitene kara gavana nubatire kwethira bakianania na munini oe mugaro naku hari nibo magavana barugendekithire riri ritikata kinyanini. Whatever the governor bites, you should bite. If the governor works well, you work well together. If the governor exits, you exit together. If the governor is being impeached for his own or her crime, why would the deputy governor come on board? I think the problems you find in different counties, and even sometimes at the national level, is really a case of, personalities. I don't know whether we can legislate about personalities. Na kwena iriro bonene mono nande wathobo bukethira bwekuruka kaoma wathobo butumba kwethira bwekirwa kurigire mitugo ekirinde mithoku kirana ndekire na irobare babainge neto wathobo bukethira bwetuma agavana bakethira betonyera kumira ja gwetana mbere bethira betonyekio murungu na bare kunyanyasa nini bao nke reporter Ndoshero TV kumajikarone bya bunge kingina ngine kine kipishoni Nairobi mbita Boniface Mongera. Ngana kuna tia memba barwanyirwa Rimoba Secondary nibo kupeti babudhite maandamano tauni ni amawa bakende thirikari kuthikira mutheta ya warani ndipo ugeta paticho kangwene mwankama batara yoye thira kinga kwa Dennis Mugendi niwe wina ronro. Maandamano jaritani muungano nejwa kiama kia kupeti jara ya thithikite mushine maua kwaramikira thirikari ya nthiguru ya Kenya utongeria bwa Rais William Ruto ikuregi kuingia mabatu jao maandamano bakinyite nguri cia kumeneria thirikari yawe barabara-ini cia mucii juju ukurukira atongeria bao ario mwandiki munene Karuti Nchebere na bangi mantu jaria bakwenda jaingwa ni amwe na kuandika arimu 46,000 ba junior secondary permanent na pensionable arimu bongerwe mandaraka utungata bogi makiri arimu bwagirithwe mishara iri agwe kurio wamwe na jangi. Siku ya leo walimu wa Meru County, members wa Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, leo wako hapa Maua Town wakiambia serikali ya kwamba sisi matakwa yetu yale tuliyopeana ni lazima yatimizwe, na kwa hivyo tumesema ya kwamba ile CBA 2021-2025 ni lazima walimu wapewe na ilipwe. Wale walimu wetu wa JSS, wale wako interns, ni lazima wapewe barua ya permanent and pensionable. Alimu beto bateta chukuru mbesa itembanki. Kwenya mwenge wetu wa minister. Ego onkele ya kamemende ugo ikeri marimo. O mwalimu stagnant from one job group miaka 21 akauma kireu euno mwanka ito kupe power kumakua bakagwa batimakua ni gutumiro baruga cia koti na kethiro batitungatirwa maandamano no bagetirie na mbere na utigucoka irasi-ini kuritana aritwa koti ere uwere maandamano ni ete halali no koti uwere TSC
TSC etwatiri kuandika mwalimu as intern. Internship is illegal. To you, Mother Kome, honor Mother Kome, why do we have double speak in judiciary? Sisi hatutarudi hii mambo ya court, hatutatimiza mpaka pesa ya walimu itoke. Mgomo kwa walimu hautasitishwa. Tokagoma niwangathi kale tuibwe na tuteshoka sukuru. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushine o Maua, County ya Meru. Kuna tu munini wa mwandiki mnene ya Kuppet Moses Ndorima na ugeta mugomo yu arimo ba secondary ende kurune yu geta na mbere kinyanyuma TSC kuthira geta koti nongelete na kwa no committee ya Kuppet yomba konogika mugomo yu na bubu kombeka kithira mathithayo ya kithira kithikira wana kwingwa na kathete kinyando angicha Kuppet kumamiru na thirakanithi kino ntobo kwatanira kiwitia Kyoto kyo Anthony Kathenya na tutariri nkruki. Mathaa Kathumba nyuma ya kiama kinene gya kurungamira arimu ba secondary gya Kuppet kunenkera oda kuma kotini kenda kurungamia mugomo lukinyite ntuki ya kathatu muthenya omde munini wa mwandiki munene kiama nigike Moses Ndorima liwaruga nyuma ya bukwamukira oda eno nibalelekere kotini kairi kenda kugwata mwelekero mujero wa koti nikire bagwetikia tenkia mewandikani bo arimu ya TSC kirigamba riri kwi muntu batarithire koti na riu kirabeterere ni mwelekero mujero wa koti. Rira mtu aleterio ndaikutha kuna mantu jairi jarogwirite kuthithia mbere ma ugwirite ku comply na court order kana waigua court order itukwera neo usiki interpretation kana wite kotini uge ondera ni rungikwe nontu wa mantu jara trombete kugwa nuroletre kotini ko batu tutre kotini kenda tumba gwita gwinterpreter court nontu tumba kura comply na court order batu turantu baba respecta uhuru wa mahakama na kwa una ndi batu tutre kotini. Ndorima kiugaga mugomojo wa arimo ba secondary no uthite na mbere na kanjone ne ya Kuppet no yake ikarungame mugomojo kethiro bakandikanira mukataba wa gusoka wera na nkiamea wandikani bo arimo ya TSC. Mugomo ijuenderete mugomo yureo mugomo jutira rungikwa. We have not called off. Yes, paraba call off ni National Governing Council after we have signed return to work formula. Kuni raita wa return to work formula alimu batumbo choka sukuru bagumire alimu ibo umarire na batumbo choka sukuru gutena return to work formula. Kulingana Ndorima TSC no mpasile ile misare mejero mbesa ja kurigitwa kwa arimu isokwe amuno tungata bodi bitare kuthongomwa arimo baitithwe nkathi na mendekithia mangi maingi. So twina wirigiro Teacher Service Commission berema ekara michara emieru ontu bando eji ibuye bali bakugita bilioni 13 cha mishara ya alimu and wajaire mbeja chemendeko ile alimu bale agairwa 22 billion bali bakugita bilioni 11 ko turenda mbecha iri chokwe na bachoke barekebishe uria alimu bakundumiwa ndene sibitali na hiyo tumatuga no mwanka twendera mugomo mwankarera TSC ikathikira uria alimu bakuga tutina kanya kangini nandi na tutikwenda kugoma kairi turenda mantu yo jonde yathikirwe amwe nogu monino jo mwandiki munene kirenkia mene ya Kuppet ni asokeretie nkatho arimo kuma county ya Meru na Tharaka-Nithi ni kwumire namba nene gutetera Kyoto kiao. Mugomo wetu ijwitete na mbere kwenda kuwa ibwaga nontu bwa arimo ba Meru ngugira baritire mawana arwe Kenya ni kubaigwa Kenya ni kubathikira na kwena support ya antu bonde nene Kenya tutumba kurigiriana betho ba school nontu that au ni obabwirite kutho bari lakini hatukwenda kwira aciari umenyere mwana okwethirwe ena mukaria
untu mwalimu wetho atiku otiga mwana ku mantu yaga mwalimu atetho irresponsible. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Na rukuru gisiasa rugitana mbere koneka orago Kennedy atakanga bana mudhomi njoke na mabonge wa gisio bonge kechuke gamba ngombe Patrick Munene kana patuna ndi muchore wa kwa njoke ora Kinyane Revenue Director wa County Lawrence Kaburoni bethirite ndo ikinyeke KDCI chuka guchoke byuri byimbicha irada mutandao wa Facebook ikirekana ni chanja ko pato MCA wanja karuku speaker na bangine ndiba kudeta pokidhiata na kaburuke DCI Martin Mugambi Nandetoi kuoga tagati ka ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na mubunge wa gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe Patrick Munene no akarukwara mantugo gwa ntugo. Asante tukiriririe muthenya we munthi gukete Lawrence Kaburura nwe muthingati wakuwe wa ngavana Muthomi Njuki na mwerekithia wogoti bo cibitari cia kaunti ya Tharaka Nithi kinyitie gwa CID tauni ya Chuka witiga gugitwikikanaga ikuthiurukia na nkinya kuringa mbica muci wa mubunge Patrick Munene mbari cia kibugwa gicigo mbunge giki them in the strongest way possible mauntu maria maumbikite kuoneka umuthi guku gwetu Chuka igamba ng'ombe kuria muruti wira omwe wa county government tawe Kaburu etiro ya ni DCIO athitangitwe na kwigua ati ni aringite mbica mucie wa mujumbe na riu pato ni agocomplain akauga mwana omwe wetu tawe Kaburu ni aringire nyomba yawe mbica nimenda kwira mweshimiwa muntu akarathimwa muntu netekagira irathimo ciawe na gutuma nyomba no kirathimo na tika kwi muntu wina pata na nyomba yawe ringana no twiria bwandiki bandeto mbica iri kwirikana icha kwa mubunge Patrick Munene chithiro ikithiuruka mitamboni ya Facebook wa ntugo inya mwanke munthi Kaburu ekinyitie gwa CID bari thingatanite na murithwa mbiro uranwe murugamiri munene wa ruti ba wira Ndeni Obichi ya ngavana Muthomi Njuki speaker kana mwaria wa bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Mbabue MCA wanja karuku na nkinya tongoria bangi kathumba kuma kiri thirikari ino ende akanu mauntu ni mathirire gutumagira polisi uthuku thaa cionthe na mauntu maku personal wanawona ngo kwibetukirite mucii ni gwita polisi mauntu mau ni twalegire thaa ino na tukauga ati mujumbe ni atige gutumira polisi uthuku tongoria baba bakiaraniria na ndiki bandeto ibameneretie itwa ria mubunge oyo polisi maina wira wao mwingi wa kuruta na mutukomera twauma undani twamera ni marute wira uria matigatonywe mauntoni ma siasa wegwa mujumbe akienda security ni aciarombe security anakanengerwa polisi 20 tutina thina nabu na issues jia kuga kuringa mbica it is neither here nor there kwa kuringitwe mbica magana mtize megana na itura mitandao ni kira uko thita na kibwai na twituri anini ugu atigatubuthagie agatubeca gecima ona tutugakinywa bau ari koguo atigatindi akimaka muno na kwikagira muntu Kaburu ataringa mbica wanate ona thaa cia kuringa mbica nundu Kaburu is a very busy person wiro turutaga tutomba kuthie na miciene tukionaga ni mbi maigite ku nundu tutina interest koguo ni ngoromba bato ati antu mamagumoni na antu mama na mukiririe ta Kaburu akoragwa ikambena wake kuma tene koguo natie kuthura Kaburu gicokia mubunge munene augite na njira ya message ya thimu gwe atire negamba na Kaburu no anga ukegwa Kaburu ari negamba na antu bake bamuchibokaria indi no aende kumenya akira Kaburu ari na bata nakio na muchi wake na nkinya mibango yake ya mbica cia drone ira ciaringitwe na ti kumenya kana kaba kwenda kumwithukira kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge gya Chuka igamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi Angelo konete michi nkurukia mana mugwanja kumanturene ya Kavengoro wandine ya Everori County ne Embu bedrete ndi bakiona kiana kuromba thirikari tonyereke ndabachukirio miunda yoira batuire kwa kagita karaya nakuma mwakene wengiri momana kinda 70 ne yelera ne ndi bedire bakinga na baro achekoti nyantu bamwe bara kupakwa ni tongane onto ndi bakwidira bakiromba kenda bomba kwidira baichoka kwa ithakene bio Ningesi serikali itushughulikie kwa ajili ya masamba kwa sababu
Tunateswa sana na wenye wanakuja kunyakua samba huku, mahali ambapo tumezaliwa tukiwa wandogo na tumekulia huku, tumepata mpaka watoto wetu, tumezaa watoto wengine wako shule, na wakati hao watu ambao wanakuja kunyakua samba wanaingilia katika masamba yetu, wanaingilia wanatesa mpaka watoto, kwa sababu wana affect elimu ya watoto wetu, kwa sababu wakati wameanza vita watoto huwa hawaendi shule kwa sababu ya hiyo misosano. Wakati wa kugaa bandari ya mtu kutolewa mahali ya meishi kulisemekana Mwirega ndio itagaa, na sasa watu wakaungana Mwirega hii na Mwirega hii ingine. Sasa wakaanjilia kuona wale watu wameishi hapa sio wale wanaweza kuandikiwa hiyo masamba, wale wanatoa pesa kwa Mwirega mingi ndio wataandikiwa. Sasa iliingiliwa kupitia masamba pesa, na ndipo mtu akipata pesa mingi, hao walikuwa nagaia mtu yule anatoa pesa mingi. Hiyo ugawaji iligawa hapa ni itolewe kabisa na ifutiliwe mbali, kwa maana hiyo ndio inafanya vita ingie hapa Kapengero, na ni tuko wengi masamba kama maeka 200 ama 300, na ndipo tunauliza serikali ingilie hiyo mambo. Na ile shinda ya tunapitia kama mimi kijana, ni shamba nasikianga ni ya babu, na nikitembea kwa hii shamba ya babu wangu nikichuna embe ama nikichuna paipai nakimbizwa na mishare, nakimbizwa naambiwa huku si kwetu. Mimi naomba serikali iangalie hii maneno ya hii mashamba ya kwetu, sana sana Malirole. Hatuna mataito, hata injatolewa. Mahali mtu amejenga hapo ndipo kwake, lakini unakuja asubuhi naambiwa na mtu toka hapa si kwako, na nimejenga, niko na familia, shamba nimeitengeneza vizuri. Sasa nashindwa, kwa nini singezaliwa Malirole, nizaliwa wapi? Kupitia ofisi ya Chief Justice tungetaka tukiwa wazee, Chief Justice atengeneze mpangilio ama system ili ambayo itasaidia mashamba ya hapa Kavengero na kule kwingine Kenya mzima kule ambaye kuko na shinda ya mashamba kama hapa. Hiyo system ikitengenezwa itasaidia sana. Kwa hivyo County Commissioner, ni vizuri uchague kamati ili ambayo itakuja kwa ground na itakupea ukweli wa mambo na kile kilitendeka ili shinda itokee. Abunge kumakire kamiti ya kigina kia NGCDF mbunge nenene ni poriti ministry ya riera na mithu gutega burabomba kwaramia matagaria mweke watho ni kenda kigina kigititheriga ki utungatira mantu ya mwekire ugaruruku boriera. Before we sent proposals, or one time I included my proposal to plant trees in a hospital, and it was declined. And they said that we only focus for within the schools, maybe they should be able to allow for us. But I think the array, especially for me, solar, biogas, and gas. I don't know, there's biogas and then there is gas. I don't know whether gas is included. Because now they find gas. In one of my schools, we have done the bulk LPG, which I think should be covered under this as well. So maybe we can cover it under normal programming. Because our typical schools, parents cut trees to take to schools, which is against what we are campaigning for. We need something on water resource management to be part of the guidelines. How do we do that? Is it harvesting of water alone? We need something on afforestation, which we are talking about. We are concentrating in schools, but if you ask me, there is Karura Forest. I think we can take children there. People to adapt the forests they also have in their areas and continue building those forests. To green the place can never be green only from the school or green from some public land, unless you are talking about
forest reserves which are there, but how many forest areas do we have in this country? So we need to mitigate this through also issuance of seedlings to the public through the chiefs or the Ngao group during the time of planting. Because unless we are going to support the farmers, then we shall only be talking about trees in schools, trees in public places. Sticking to tree planting, which was always a hassle for some of us who come from areas that have enough trees or excess trees. We don't know where to take them. But every financial year I was being forced to quote where I will plant trees which are eaten by cows in the school. The guidelines now at least bring in other areas that we can look into, like the biogas. I'm still not sure why if I drill a borehole, there's a tap down there that borehole, one has to commit that it is used, the water is used to, the site is located near a tree nursery. Because it looks like that's a requirement. Does it mean every borehole, the basic requirement for it to be built is a tree nursery? Right, na nibeno tuvakwithirwa tanite na batu mwankera utomba kwithira nindi twekinya kiemo thionthe tuchietu na kinya kibara bonde bombo tithiria kikumbithia ndetunende nkatho nanchine nkarigana tatu itomba kwithira ikithira ntegurite kalo irando ya kalono mbere mbithira nkuwa ya kalono bwera kalawa to nambati kurana kalawa ndira nende akiona muntu rakwambia na eta kona ataliro into atalirwa byo muma bingia ambira bate nomwira we ambira keguthia nchenga na murimbi ambira ninto biranda talirwa ndaigwa bingia muno ngambe netitu aitu kamera atitia etu inya roe akerwa na roe ta roe nkuniene uteka mateka ndamwira kalawo tibe na etobere tokareta indutu tereta muthanya kana utuku Mankira daibete raka itakauka utuko kana kuti utuko na kuti muthenya twikia paria mwareo Purity Richard no kare moneto madidi orobaru enengeto Phineas imana tukada tuchemana kero kirborungu emere kimo bango